Ese nibyo koko Amerika yaba yamaze kohereza ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuza gufasha FARDC ndetse n'abandi basanzwe bafatanyije mu rugamba rwo kurwanya M23 bivuga ko ishyigikiwe na leta y'u Rwanda. Ibirego u Rwanda rwakomeje kugenda ruhakana, bakomeje gushyira igitutu cyinshi cyane ku gihugu cy'u Rwanda ati muvane ingabo zanyu mu burasirazuba bwa Kongo, mwe gukomeza gushyigikira M23. U Rwanda rurasohora itangazo ruhakana ko nta bufasha ruha M23. M23 ni kenshi nayo yagiye igaragaza ko idashyigikirwa na leta y'u Rwanda, ati twebwe turi abanyekongo dufite impamvu muzi zituma turwana uburasirazuba bwa Kongo. Hari ibyo duharanira, hari ibyo twasabye ubutegetsi bwabanjirije Perezida Felix Tshisekedi, hari ibyo twisabye twebwe ubwacu Perezida Felix Tshisekedi, yewe hari n'ibyo twasabye uwitwa Neva Perezida w'igihugu cy'u Burundi mbere yuko aza gutangira nawe kwijandika muri intambara mu burasirazuba bwa Kongo arwana ku ruhande rwa leta. Hari ibyo twasabye FDLR ko batwishyikiriza tukabashyikiriza leta y'u Rwanda. Ibyo bagiye basaba uyu munsi wa none ntibirubahirizwa. Hanyuma leta z'ubumwe za Amerika zakomeje gushinja u Rwanda ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye nabyo byakomeje gushinja igihugu cy'u Rwanda ko kiri mu burasirazuba bwa Kongo ndetse ko gikwiye kuvayo vuba na bwangu kugira ngo hatangire hubahirizwe amasezerano yasinywe ku itariki 4 z'ukwezi kwa 12 2025. Hari amakuru avuga yuko haba hari ingabo za leta z'ubumwe za Amerika zamaze kugera i Kinshasa mu burasirazuba bwa Kongo zije gufasha iri huriro ry'ingabo za leta kugira ngo barebe uburyo bakwirukana M23 muri uriya mujyi wa Uvira. Uvira navuga ko ni umujyi wagarutsweho cyane muri iki cyumweru bitewe nuko M23 nyine yamaze kwigarura umujyi nyuma yo kuyifasha umujyi wa Goma igafata umujyi wa Bukavu, ikaba yongeyeho undi mujyi wa kabiri ukomeye cyane ufite n'icyo uvuze ku butegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse ukagira n'icyo uvuze ku ngabo z'u Burundi nazo zaje kurwana muri mirwano ku ruhande rwa FARDC, ndetse binavugwa ko abarwanyi ba FDLR ni wa mutwe w'iterabwoba usanzwe urwanya leta y'u Rwanda bahungiye mu gihugu cy'u Burundi bahawe ikaze n'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye mu buryo bukomeye cyane. Igikomeje kwibazwa ese koko nk'uko amakuru akomeza kubishimangira amagambo ya Marco Rubio, amagambo ya ambasaderi wa leta zunze ubumwe za Amerika mu muryango w'abibumbye yaba agiye gutangira gushyirwa mu bikorwa, kuko batangaje ko niba u Rwanda rutavuye muri Kongo cyangwa se rutavanye ingabo muri Kongo, bo ubwabo bagomba gukora igishoboka cyose ariko kugira ngo amahoro aboneke muri kariya gace. So iyo umuntu avuze ngo igishoboka cyose kugira ngo izo ngabo bavuga za M23 zo muri kariya gace, ni ukuvuga ngo hashobora kuba inzira z'ibiganiro, hashobora no kuba n'inzira z'intambara cyangwa se z'imirwano muri rusange. Hanyuma rero hakomeje kwibazwa icyo kibazo muri rusange, nshaka kugira ngo turebere hamwe ese koko izi ngabo za leta zunze ubumwe za Amerika zije mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nicyo gisubizo ku kibazo kimaze iminsi kiri muri burasirazuba bwa kiriya gihugu, cyangwa nazo zaba zije kongeza umuriro mu wundi, kuko ni byinshi cyane byagiye bikorwa, habaye ibiganiro bya Rwanda, habaye ibiganiro bya Nairobi, ndetse hamaze iminsi hasinywe nyine amasezerano twavugaga i Washington DC muri leta zunze ubumwe za Amerika. Hari andi masezerano ari kubera i Doha mu gihugu cya Qatar, ariko umutekano wifuzwa ni wari waboneka kugeza magingo ngayo. Ikibazo rero kibazwa, Amerika yaba yarebye macuri mu gushinja u Rwanda ibibazo byo muri Uvira. Ikibazo cy'umutekano rero muke mu burasirazuba bwa Kongo umuntu yavuga ko gikomeje guhindura isura, mu gihe abantu batekerezaga ko amasezerano yasinywe Washington DC agiye gushyira iherezo ku mutekano muke. Ibiri kuba ni ikinyuranyo, kuko aho kugira ngo agahenge kaboneke intambara irakomeje ndetse n'igitutu cyashyizwe ku gihugu cy'u Rwanda, harirengagizwa umuzi w'ibibazo by'uburasirazuba bwa Kongo. Umunyamabanga wa leta zunze ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio yanditse kuri X yahoze ari Twitter ashinja u Rwanda ko rwishe amasezerano ya Washington. Ni amagambo akurikiye igitutu n'ubundi kimaze iminsi mike kiri ku Rwanda kuva intambara yakongera kubura muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse umutwe wa M23 ukigarura umujyi wa Uvira. Rwanda's actions in Eastern DRC are a clear violation of the Washington Accords signed by President Donald Trump, and the United States will take action to ensure promises made to the president are kept, nk'uko yajya bivuga. Ariko gusa n'ubyo byose Marco Rubio yagenda bigarukaho, nagira ngo mbabwire ko ibimenyetso byacaga amarenga n'ubundi kuri leta zunze ubumwe za Amerika. Hari umusesenguzi watubwiye ko Amerika ishinja u Rwanda ibi byose ari ibintu bitarureba, kuko ikibazo gihari kiruta kure kuba hari imirwano yongeye kubura mu burasirazuba bw'iki gihugu cyane cyane muri Kivu y'Amajyepfo.
mbere gato y'uko amasezerano y'amahoro ashyinirwa muri Amerika hari hashize igihe kinini cyane hari amajwi y'umutwe wa M23 avuga ko ibintu bikomeje guhindura isura hafi y'umupaka w'u Burundi ndetse gusaba amahanga kutarebera ibiri kuba. Icyo gihe ibiganiro byari birimbanyije hagati y'u Rwanda na RDC Washington DC n'ibya M23 ndetse na leta ya RDC Doha. Kugera mu kwezi kwa 10 ingabo z'u Burundi zirenga 10,000 zari zimaze gushinga ibirindiro mu bice bitandukanye bya Uvira no misozi ya Mwenga, ndetse ku rundi ruhande Kinshasa naho hari hakomeje imyiteguro ikomeye cyane kuko abacanshuro babarirwa mu bihugu mu bihumbi bo muri Colombia ndetse na El Salvador bahawe ikiraka n'umunyamerika witwa Eric Prince ufite sosiyete itanga serivisi z'abacanshuro. Aba rero aba bacanshuro aba banyamerika cyangwa se nabo bose baturutse muri za Colombia na za El Salvador bivuga ko bamaze kuza ndetse bamaze no kugera mu birombe bitandukanye muri Asirazuba bw'iki gihugu. Icyo rero igihe u Rwanda wagaragaje kenshi imyitwarire ya RDC n'u Burundi iteye inkeke ndetse amakuru dufite nuko ibyo byose rero byagiye bigaragarizwa abahuza yaba i Doha ndetse yaba ni Washington DC. Nta kintu na kimwe cyakozwe kuri ibyo bintu byose kugeza naho ingabo z'u Burundi zikomeje kugota uduce turimo Minembwe, Remera ndetse n'ahandi muri Kanama mu kwezi kwa 8 FARDC na Wazalendo bahaye Abanyamulenge iminsi 10 yo kuva muri Uvira, bitabyo byose bakicwa. Banamenyeshwa ko batemerewe kujya ku masoko, ku mavuriro cyangwa se ahandi. Imibare yerekana ko nibura hejuru 80% by'inzu z'Abanyamulenge bo muri Kivu y'Amajyepfo zasenywe, inka zabo zibarirwa mu bihumbi 7 ziricwa. Bigeze muri Nzero kwa mu kwezi kwa 9 batangiye kwimwa amazi, batangira kandi gufatwa baricwa. Intumbero ari uko ubwicanyi bugomba ari gukomeza kugeza bambuwe byose. Ibintu byarakomeje gufata umurego bigera mu minsi isatira isinywa ry'amasezerano aribwo M23 yavuze ko igiye gutabara abari kwicwa. Umwe mu baganiriye na kimwe mu bitangazamakuru bikorera mu gihugu cy'u Rwanda wakurikiranye ikibazo yagize ati aho niho haturutse intambara bundi bushya, ntabwo M23 yari ifite intumbero yo gufata Uvira. Icyo bakoraga no kwirwanaho ndetse n'Abanyamerika bari babizi, Abanyakatari nabo bari babizi. Muri Qatar abari bahari bavuga ibi byose ati bari babizi, byaravuzwe mu biganiro inshuro nyinshi cyane ko batari bukomeze kurebera ubwicanyi muri Asirazuba bwa kiriya gihugu cyane muri Kivu y'Amajyepfo. Igikomeje kwibazwa rero n'uburyo imirwano yubuye mu gihe cy'amasezerano mu gisi yose yari hanze amaso akarere nyuma ko iki kibazo rero kigiye gukemuka. Impamvu imirwano rero yatangiye mu gihe cy'amasezerano iroroshye cyane, uwasubiza amaso inyuma wese yabibona. Muri Amerika ntabwo leta ya Tshisekedi yemeraga ibiri kuganirwaho, yari ikomeje ibikorwa byayo. Birasanzwe ko buri gihe ahengera hari kigiye kwemezwa ibintu bigahindura isura. Abantu ntabwo barabibona, ariko amayira ya Perezida Felix Tshisekedi ahora akora. N'umwaka ushize ibi byigeze bibaho rwose kuri Perezida Felix Tshisekedi. Kigaragara rero ko Felix Tshisekedi atariteguye gushyira mu bikorwa biri mu masezerano na mbere y'uko asinywa. Nuko byageze naho itsinda rye ryari mu biganiro Washington DC ritesha agaciro inyandiko zari zarasinywe mu kwezi kwa 7. Umuyobozi kandi wungirije ushinzwe urwego rw'ubutasi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, Brigadier General Patrick Sasanzita, yigeze no kubwira intumwa za Amerika mu biganiro Washington ko inyandiko yemejwe n'inzego z'ubutasi ijyanye no gutsinsura FDLR ndetse no gukuraho ingamba z'ubwirizi z'u Rwanda ari bullshit cyangwa se byo twavuga muri Kinyarwanda tugenekereje umwanda. Icyo gihe bivuga ko Sasanzita yategetswe na Amerika guhindura imvugo ari inangira, biba ngombwa ko asohorwa mu cyumba cy'ibiganiro ku ngufu kubera guteraza akavuyo. Iyo nyandiko yari yasinyweho n'uwari umuyobozi w'urwego rw'ubutasi rwa RDC General Christian Daiwer Okula, inemezwa n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu bya Amerika, u Rwanda ndetse na RDC. Kuva kandi intambara yakongera kubura bivuga ko hari abasirikare barenga 4,000 b'u Burundi bamaze kugwa muri imirwano. Amakuru yemeza ko abandi barenga 800 bafashwe bugwate na M23. Hari kandi abagera ku 6,000 bagose imisozi ya Minembwe. Ku rundi ruhande umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda na Wazalendo ikomeje kwikwiza mu bushobozi kandi bifashijwemo n'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Bivuga ko mbere y'uko amasezerano asinywa tariki 29 Ugushyingo FARDC yahaye iyi mitwe yombi no kuvuga Wazalendo ndetse na FDLR toni zirenga 3 z'amasasu.
aya masasu rero yaherekejwe n'ibiryo bijyanwa mu bice birimo Bibwe na Hembe hashingiwe ku itegeko ryatanzwe n'umuyobozi wa Regima 302 y'ingabo za RDC Repubulika Demokarasi ya Kongo Colonel Salomon Tokolongo. Abasesenguzi baganirira kimwe bitangazamakuru by'imbere mu gihugu cy'u Rwanda bavuze uko ibintu bihagaze mu gihe cyose umutwe wa FDLR ugifite ubushobozi ibintu bitazahinduka, kuko cyambere uzakomeza guha amafaranga abantu bakora icengezamatwara rishyira u Rwanda ku gitutu rikayobya abantu. Umwati hari ikintu cy'ingenzi abantu bambwiraga sinkizere, ariko ibimenyetso by'uko gishoboka mu nzego z'ubutasi z'igihugu nk'Ububiligi harimo abantu bafite imyumvire igoye badashaka guhinduka. Aba bantu ni ikibazo gikomeye cyane ku mutekano w'akarere. Undi ati abakora icengezwamatwara ntacyo bahomba kiretse igihe FDLR izaba idafite ubushobozi bwo gutanga amafaranga ku banyamurayi, ku banyamerika n'abandi bayifasha mu kumvikanisha ibyo yishaka. Mu gihe u Rwanda rukomeje gushyirwaho igitutu, abakurikirana hafi iki kibazo bavuga amateka yabaye mu ntangiriro z'uyu mwaka agomba kuzisubira. Ati ubwo byagenze gute rero? Ntabwo igitutu cyari cyinshi. M23 yavuye i Bukavu se? Yavuye ibigoma se? Ati ibintu bizageraho nabwo byumvikana. Ati ikindi abanyaburayi n'abanyamerika sabo kwiringirwa, bafite ibindi byo gukemura. Iki ntabwo rero aricyo kintu cy'ingenzi kugeza amagingo agaya abantu bakomeza kumva ko gihangayikishije cyane umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Urumva ko ibintu bikomeza kugenda bifata indi ntera hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu cy'u Burundi muri rusange. Haribazwa ni iki kigomba gukorwa ku mpande zombi, ariko kandi hagati aho ngaho wenda mu buryo bw'inshamake nabwire ko n'u Rwanda rwatunguye n'amahanga avuga ari uko AFC 23 yirwanyeho. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe agaragaza ko u Rwanda rutungurwa no kubona umuryango mpuzamahanga ahubwo wari wamenyeshejwe ibiri kuba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, watangiye kumvikana gusa ari uko ihuriro rya AFC 23 rifashe icyemezo cyo kwirwanaho kandi byari bikwiye. Ati agahenge ndagira mbabwiza ukuri ko agahenge kuharizwa n'impande zombi, impande ebyiri, ntabwo agahenge kuharizwa n'uruhande rumwe. Ibi rero bigarutseho ubwo yaganiraga n'abadiplomate bahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda. Yagaragaje ko bitangaje kubona amajwi y'imiryango mpuzamahanga azamuka ari uko AFC 23 yafashe icyemezo cyo kwirwanaho kandi n'u Rwanda rugashindwa kubigiramo uruhare. Yagize ati u Rwanda rutungurwa no kubona ko nubwo umuryango mpuzamahanga wari waramenyeshejwe neza kandi ufite n'uburyo bwawo bwo gukurikirana ibyabaye, amajwi yatangiye kumvikana ari uko AFC 23 ifashe icyemezo cyo kwirwanaho. Yakomeje agira ati igitangaje kurushaho nuko uyu munsi itsinda mpuzamahanga ry'akarere k'ibiyaga bigari ryasohoye itangazo rishinja AFC 23 n'u Rwanda ridashyizemo na hamwe ingingo n'imwe ivuga ku bitero by'indege nto za RDC n'ibikorwa bya gisirikare byakozwe n'ingabo zayo. Yakomeje agaragaza ko kuva amasezerano y'amahoro yasinyirwaho umukono muri Kamena mu kwezi kwa gatandatu, ibintu muri RDC byakomeje kurangwa no kongera ibikorwa bya gisirikare, imvugo z'urwango no gutoteza abanyekongo b'abatutsi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ati nta n'umunsi n'umwe zigeze zihagarika imirwano kuva amasezerano yashyirwaho umukono, ndetse na mbere yayo ubwo ibirindiro bya AFC 23 bitari bigiterwa n'indege z'intambara za RDC n'indege nto zitagira abapilote attack drones. Ingabo za Kongo zageze naho zigaba ibitero ku bikorwa bya gisivili nk'inganda. Yakomeje agira ati ibi ntibishobora gufatwa nk'impanuka kuko izo ndege zitera zihora zigaba ibitero hashingiwe ku makuru yaho zigomba kwibasira. Nk'uko mubizi rero ibi ni ukurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano yemerewe i Washington DC ni Rwanda. Ikirenzeho kandi giteye impungenge ni ibisasu bigabwa ku baturage buri munsi, cyane cyane mu midugudu y'abanyamurenge yo muri Kivu y'Amajyepfo. Yavuze kandi ko kwinjira muri Repubulika Demokarasi ya Kongo kw'ingabo z'u Burundi ubu zigera kuri 2020 byabaye ikintu gikomeza guteza umutekano muke ndetse no gukomeza ikibazo. Yerekanye ko u Rwanda ruhangayikishijwe n'amakuru y'ifatwa y'abantu bazira ko ari abatutsi, yicwa ryibasira ubwoko bumwe, ibitero by'intwaro ziremereye kuri Minembwe, kubuza abasivili kugera kuri serivisi zibanze nk'amasoko hagamijwe kubicisha inzara bikozwe n'ingabo z'u Burundi. Ati rero kwita ibikorwa by'ingabo z'u Burundi muri RDC iby'Iburasirazuba ingabo zatumiwe ntibishobora kuba urwitwazo rwo gusobanura ihohoterwa rikorerwa abasivili b'inzirakarengane. Yongeye kandi kwibutsa ko RDC yatangaje ku mugaragaro ko itazubahiriza agahenge ko ahubwo izakomeza kwirwanaho
n'imirwano igamije kwisubiza ibice bigenzurwa na M23 nubwo inzira y'amahoro ikomeje. Yashimangiye kandi ko nta munsi n'umwe u Rwanda rutagaragaje impungenge zarwo mu biganiro by'ubuhuza, haba ku banyamabanga ba leta, intumwa zidasanzwe n'ibyo bihugu mu karere k'ibiyaga bigari ndetse n'abambasaderi babyo. Nduhungire kandi yongeye kwibutsa ko mu Gushyingo kuva mu kwezi kwa 11 impande zombi zemeranyije guhagarika ibitero byo mu kirere. U Rwanda narwo rwemera gukora ingamba z'ubwirinzi, ariko ayo masezerano akomeza kurengwaho nkana n'uruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Atako kanya rero nyuma y'aya masezerano ibitero byo mu kirere byahise rero bisubukurwa. Ikindi kandi nta tangazo na rimwe ryatanzwe n'inama ishinzwe umutekano ku mupaka, umuryango umwe bw'Uburayi, itsinda mpuzamahanga ry'akarere k'ibiyaga bigari cyangwa se ikindi gihugu gikomeye cyane gihagarariwe hano mu Rwanda ryamaganye uku kurenga ku gahenge bikorwa na leta ya RDC. Yemeje ko agahenge gashyirwa mu bikorwa n'impande ebyiri zihanganye kandi agamije gucecekesha imbunda bityo atareba uruhande rumwe. Ati agahenge n'amasezerano hagati y'impande ebyiri zihanganye agamije gucecekesha imbunda mu gihe gikorwa ku gukemura amakimbirane. Mu yandi magambo, atagahenge ntigashobora kubahirizwa n'uruhande rumwe gusa mu gihe urundi ruhande rurenga ku masezerano nta nkurikizi. Yashimangiye ko iyo ingabo za Kongo zemerewe kurenga ku gahenge uko zibishaka, AFC-23 nayo igira icyo ikora mu kwirwanaho igamije guhagarika ibyo bitero igabwaho. Ibihugu bitandukanye, imiryango mpuzamahanga byongeye kandi kuvuga ku bitero bya AFC-23 nyuma yo kwigarurira umujyi wa Uvira, igahagarika ibikorwa by'ubugizi bwa nabi n'ubwicanyi bakorerwaga abanyekongo, bakorerwaga kandi ihohoterwa rikabije n'ingabo za leta, Wazalendo, FDLR n'ingabo z'u Burundi muri rusange. Rero ibyo byakomeje kugenda bigarukaho mu bihe bitandukanye byinshi cyane bikomeza kugenda bivugwa. Gusa mbabwira ko kuva ku itariki ya 9 Ukuboza 2025 umujyi wa Uvira uri mu maboko y'ihuriro rya AFC-23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'icyumweru cy'imirwano yahanganyemo n'ihuriro ry'ingabo za leta ndetse n'iry'u Burundi. Mu ifatwa ry'uyu mujyi ntihabayeho imirwano ikaze, ahubwo ubwo M23 yamaraga gufata uduce dukikije uyu mujyi, ingabo z'uburundi za RDC zari ziburimo zabangiye amaguru ingata zirahunga. M23 iwinjiramo mu buryo buyoroheye cyane. Kuba nyuma rero y'umwaka bivugwa M23 isemo gufata Uvira ni ikimenyetso cyo gusubiza ku bitero by'ubutaruhuka by'umwihariko by'indege na drone ihuriro ry'ingabo za RDC ritoroheye kugaba ku baturage ba Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko abanyamurenge. M23 yavuga ati ntabwo twakomeza kurebera mu by'ukuri, ati kandi dufite mu nshingano kuba twatabara abaturage b'abanyamurenge bakomeje kugenda bagabwaho n'ibitero bikagenda bibica. Hanyuma rero Uvira ikaba ifite ubuso bungana na kilometero kare 207 kandi hakaba harurwa abaturage bagera ku bihumbi 726 ukurikije imibare yo muri 2024 ifite ubukungu bushingiye ku bucuruzi, ubworozi bw'amafi, ubuhinzi n'ubworozi bw'andi matungo magufi ndetse n'amaremare. Muri iki gice umujyi wa Uvira uri mu ntera ya kilometero 25 uvuye Bujumbura, niwo waturukagamo ibicuruzwa biva mu burasirazuba bwa Kongo bijya i Bujumbura, cyane cyane ibikomoka ku buhinzi ndetse n'ibikomoka kuri petrol, amavuta n'isukari byanyuzwaga mu buryo bw'amagendo kuko bikomeje kuba iyanga mu Burundi. Uvira ni nk'igicumbi cy'ubucuruzi muri Kivu y'Amajyepfo, cyane ko ikora ku kiyaga cya Tanganyika, imwe mu nzira z'amazi zikoreshwa cyane mu bucuruzi bukomeye cyane nyambukiranyamipaka kuri uyu mugabane. Mu buryo rero bw'ubukungu, ifatwa rya Uvira ni intambwe ikomeye cyane kuri uyu mutwe bitewe naho uyu mujyi uherereye hafi y'ikiyaga cya Tanganyika. Binyuze kuri icyo kiyaga rero izabasha kugera byoroshye ku cyambu cya Kigoma muri Tanzania n'icya Mpulungu muri Zambia. Ibi bikaba kandi bishobora gutanga amahirwe y'ubucuruzi n'ishoramari kuri Alliance Fleuve Congo M23. Inyungu zo gufata Uvira rero zirenze kuba bizafasha abaturage kugira umutekano, cyane ko ariyo ntego AFC-23 kandi ivuga ko ifite ubwo yatangiraga urugamba rwo kwigarurira, ahubwo bizanafasha mu kuzamura ubukungu bwabo binyuze mu buhahirane mpuzamahanga ndetse binafashe uyu mutwe kwiyongerera ubushobozi ubwawo. Uvira ifatwa nk'inzira ikomeye cyane inyuzwamo ibicuruzwa hagati ya RDC ndetse n'ibihugu bituranye byo mu majyepfo n'uburasirazuba. Abacuruzi binjiza ibicuruzwa by'ingenzi bitandukanye biciye ku cyambu cya Kigoma muri Tanzania, mu gihe ibikomoka ku buhinzi biva muri Kivu y'Amajyepfo nabyo binyura muri iyo nzira bijya mu mahanga. Impuguke mu bukungu zivuga ko imiterere y'iki cyambu ituma Uvira iba umwe mu mijyi iteye imbere mu bukungu muri Kivu y'Amajyepfo,
kikaba kimwe mu bitera impungenge leta ya RDC nyuma y'uko rero uyu mujyi wigaruriwe n'uyu mutwe wa M23. RDC ifite ibyambu bibiri by'ingenzi, Karemi na Karundu. Icyambu cya Karundu giherereye mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'ikiyaga cya Tanganyika, kikaba mu birometero 4 n'igice uvuye mu mujyi wa Uvira hagati, gituranye n'icyambu rero cya Bujumbura, kuko kugerayo rero unyuze y'amazi ari kilometero 25, mu gihe unyuze y'ubutaka ari kilometero 35. Icyambu cya Karundu cyubatswe mu myaka y'1950, cyubatswe ku butaka bufite ubugari bwa metero 60 n'uburebure bwa metero 300, kikaba kandi gifite ubushobozi bwo kwakira toni zirenga 120,000 ku mwaka, nk'uko bigaragara mu bushakashatsi bwakozwe na Netherlands Enterprise Agency muri 2023. Ibicuruzwa by'ibanze binyuzwa kuri iki cyambu birimo sima, ifu n'ingano, umuceri ndetse n'isukari. Icyambu cya Karundu ni ingenzi cyane mu bijyanye n'ubucuruzi bitewe n'aho giherereye no kuba rero byoroshye kandi kugera mu bindi bice kivuyeho ukoresheje iy'ubutaka, kigemurira cyane Uvira ariko kikananyuraho n'ibishobora kujya mu bindi bihugu, mu bindi bice nka Bukavu, Goma, Burundi ndetse n'u Rwanda. Ugereranyije n'ibindi byambu mu burasirazuba bwa Kongo, Karundu ifite imihanda ipfa kuba myiza ijya Bukavu ndetse n'u Burundi cyangwa se u Rwanda. Nubwo bimeze bityo ariko bivugwa ko n'ubundi uwo muhanda uhuza icyo cyambu n'ibindi bice birimo Uvira wangiritse cyane, ndetse ko ushobora no kuba watengukira mu kiyaga isaha n'isaha. Mbere y'uko Alliance Fleuve Congo M23 yigarurira kariya gace, raporo zagaragaza ko uwo muhanda uretse kuba utameze neza, utarunatekanye bitewe n'imitwe yitwaje intwaro itandukanye, bitwara amasaha 8 kugera ku 10 kugira ngo umuntu ave ku cyambu cya Karundu agere Bukavu. Ni urugendo kandi rw'ibirometero birenga 130. Karundu ifite imyaro ibiri, ifite uburebure bwa metero 311. Ifite kandi imashini imwe itwara imizigo ndetse n'ububiko butatu bwo kubikamo ibicuruzwa byinshi cyane bisohoka. Ububiko bubiri muri ubwo bufite ubuso bwa metero kare 1500 buri bumwe, naho ubundi bufite metero kare 1000. Ni icyambu gishobora kandi kwakira ndetse no gupakurirwaho ubwato bugera ku 8, buri bumwe bufite ubushobozi bwo gutwara toni hagati ya 500 n'igihumbi icyarimwe, ariko kubera ikama rya hato na hato ry'imigezi ya Ruzizi ndetse na Kamongora ibangikanye n'icyambu, ubu mu buryo bw'imikorere isanzwe icyambu cyakira ibifite uburemere bwa toni zisaga 500 gusa. Abasesengura bagaragaza ko ukurikije uburyo AFC23 yashyize ku murongo ibindi bice imaze igihe yayigaruriye birimo umujyi wa Goma na Bukavu, n'uburyo imigenderanire hagati y'ibyo bice n'u Rwanda bituranye yongeye gutanga umusaruro, bavuga ko umujyi wa Uvira ushobora gutanga umusaruro ukomeye cyane mu kuzamura ubukungu bw'abaturage baho ndetse no kuzahura imigenderanire n'akarere. Alain de Tex, wabaye senateri mu Bubiligi n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abaganga batagira umupaka Médecins Sans Frontières, yagaragaje ko gufata Uvira byagaragaye nk'igihombo ku butegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi, ariko ko igicumbi gikomeye cy'ubukungu gikomeje kuba muri Katanga. Avuga ko mu gihe ikiri mu maboko y'umuherwe Moise Katumbi biragoye ko ubwo butegetsi bwagwa. Lubumbashi iracyari muri kilometero 1000 uvuye muri Uvira uciye Karemi. Yakomeje agira ati reka rero twibuke ko imirwano ikomeje guterwa hanini n'impamvu z'umutekano. Ati bashorewe no kuza gufasha abaturage bagagwe ibitero by'indege bishishwe, ati cyangwa se batotezwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa bwagombye rero kubarengera. Yanavuze ku bihugu bimwe byasohoye itangazo ryamagana iyo mirwano, avuga ko byari kuba byiza gusohora amatangazo yamagana icyo gikorwa, ariko mbere byari bikenewe kubanza kwamagana no guhagarika urugomo rwakomeje gukorerwa abaturage mu gihe cy'amezi menshi cyane ashize, nk'uko Alain de Tax yakomeje kugenda abigarukaho muri rusange. Hanyuma reka amakuru yacu tuyasoreze kuri iyi nkuru. Babwire ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko ashobora kurasa ku butaka bwa Venezuela vuba cyane mu bikorwa bivuga ko bifitanye isano no kurwanya ibiyobyabwenge. Bwana Trump yabitangaje mu mpera z'icyumweru gishize mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru, avuga ko bamaze guhagarika burundu kwinjizwa ku biyobyabwenge binyuzwa mu nyanja ya Venezuela. Ni mu gihe Venezuela yo yamaganye bikomeye cyane ibyo ishinjwa ko ifitanye isano n'amatsinda acuruza ibiyobyabwenge abyinjiza muri Amerika. Bwana Trump yavuze ko ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge binyuze mu nyanja bifitanye isano na Venezuela bwagabanutse ku kigero cya 92%. Avuga ko ingabo za Amerika ziri kurwanya ibi biyobyabwenge mu buryo butigeze bubaho mbere. Ati twagabanyije ku kigero cya 92% ibiyobyabwenge byinjiraga binyuze mu mazi, tugiye gutangira ndetse no kubikora
ku butaka vuba cyane. Guhera muri Nzeri kuva mu kwezi kwa 9 ingabo za Amerika zongereye cyane ibikorwa bya gisirikare mu nyanja ya Caraïbe ndetse mu burasirazuba bwa Pacifique, zigaba ibitero birenga 20 ku bwato bukekwaho gutwara ibiyobyabwenge bitana abantu benshi. Trump yavuze ko ibyo bikorwa byarokoye ibihumbi n'ibihumbi by'abanyamerika kuko byahagaritse kwinjizwa kw'ibiyobyabwenge muri Amerika. Perezida wa Venezuela Nicolas Maduro yahakanye kenshi ibyo Trump avuga ku bijyanye n'uko igihugu cye gifitanye isano n'amabandi acuruza ibiyobyabwenge, ashinja Washington gushaka buri ku butegetsi bwifashishijwe icyo yise ibikorwa byo kurwanya ibiyobyabwenge. Muri iki cyumweru inzego za Amerika zafashe ubwato bwitwa Skyper hafi y'inkengero za Venezuela bwari butwaye peteroli bivugwa ko ituruka muri Venezuela ndetse no mu Iran. Abayobozi bo muri Caracas no kuva muri Venezuela bamaganye icyo gikorwa bavuga ko ari ubujura bweruye bwakozwe na Leta Zunze